Biyag ti tao. Romay, agtapos itan. Mga nunalipat am tipitsa ita, nakang. Ah? Yawat mun atay para kada ka may kandidatang mau. Wala nang. Sag 2,000 kayo kung itatang. Ya, awan na yun nan. Day ta pala timaited ko na nang. Tada paggastusan mi iti asawa. Apay, agpagpagatang manan iti baro abag na jay asawam. Uwinaw, agpareban manan. Saan na nang? Agkasangay di anak mi inton umay alawas. Aghanda kami ure basait. Gumatang kami mat iti cake. Puyotan di apo kuyaw. Ay na, di kay ka di gastos agastaws, anak ko. Narigatan, ti panagbiag ita. Aginot kayaw. Uray saanan day ta, handa-handa. Adula amin. May bayan yung day ta. Hagan may sa, saan mo putot day anak ni bakit mo? Apaya gastusam. Ha? Agruam mo't nagijay nga aginan. No apay mo ngamin nga inasawam day jay apapaay. Disgrasyada. Uray da tayong tulatan na nang. Tapno saan nga agpasugnod di anak mi. Anak miga! Anak mo ay day jay. Suman mulaang. Anya? Kinapay, di anak ni Rowena katima patulukan. Saan na Ipatangkin yumot ngamin, adi kay aghandan Nanang. Sayang lang ti pakpakan nyo kadag iti tao. Imbis nga itadyo kumakada kami iti amayaw. Ta isupay mo't ati paggatag may iti naimas asidaon may. Ay nalala, pagbagaan nyo ngamin jay anak yaw. Ibagayaw, tauray sa anan nga agselebrar iti birthday na inton sumarunaw. Gastos laeng dayta. Nangasawan tumiadagos ni Rumay. O nga ruda, tay jay kat ababaeng ti may ranranaw iti matmat gedan jay anak ta. Uray ko ma, no balasang da jay ababae, hindi nasawa ti anak ta. Kinuray ko man o na trabaho na kunam. Hanggang para balay mait. Saan mo't makatulong iti anak ta? O nga ruda, di pa'y lasinaan ni Romy day jay manugang mau. Manugang mo Ha? Ni sinayda iti ti kayat ko manugangan. Ngayon saan mo't akinayat ni Rumay. Aho! Anya mo nga minday jay nga iritrito mo't iti anak ta. Nye! Si kansama nga minday kursunada iti day jay asinayda. Ay! Agtal na ka man, tila lawlaw at mabakbakatan. Di kan sa magaw-awi din dyan lugar yaw ruina. Agawit ka mo't tayong kasarungkaran dagiti dadakkel mau. Agbakasyon kayo iti anak mau. Inton makabakasyon ni Romy iti trabaho na, tatang. Apay, masapol na ka doon dyan nak may agbakasyon. Di mo aya kabalan nga agbiyahe adakda kayaw. Tatang. Agbakasyon kayo mata. Ang mga nusagsagaan dati panagawid yaw. Agbakasyon kayaw. Oray, 2. Uno, 3 bulan. Natulungan pa yung madagiti dadakal mo iti trabaho da jay. Tatang? Agsao ka Ay, isa na puro tatang ti isong bamaw. Uwan, tatang. Agbakasyon akto no madanon. Ay, di mo ni tantan. Agawid ka itan, uno inton bigat. Kada kami mo't akadwan ni Romay no agawid ka. Kadwan mi payla dito'y balayaw no kaskasanaw. Ay, nagrigata talaga ti awan nagadalan na anya. Wala. Awan pangalan ti kwarta, tawan pensyon. Nuli ka agmula, awan pangalan ti kwartam. Uwan nga road. Nagkasata talaga dagiti di adal. Ta inton bumakay, ken lumakay da, agpensyon da. Uray agtugtugaw da. Makaawat dalata iti kwarta. Ang datangay, hay, nga. Naimbaglagan ata damo ni Romy nga anak ta amang tultulong kadata. Nga rod tilaang maday, nang asawa ki din.
May mayat ko man no, nagbaak laeng ay tapno awan pampanunutin na, suportaran na. Sa nabalay, tasanda nagkasar. Adapay gundaway dangagsina. Sa bagay mo kidi Ngamadlaw mga ayaten unay ni Rumi ni Ruina. Kasanungay ngagsina dagijay. Ha? Ada siguro ipakpakan da ang babae iti anak ta. Iswa di na masinaan, lakay. Uwing nga red. Ang imuray no kasta. Data ko maati priority ni Rumi a suportaran. Saan kat adagijay nga agina? Adi na makapkapin anaw. Aha? Una? Ha? Padasin na ti dimangtid ka na ta. Ta isidir ko amin. Rigrigat ko idi impas nga ikaw. Aging ga adim makal. Agasam tanda ni ak natay anang ipas nga ikan kuana. Ta narigatan ako nay. Kat idi ubeng ni Rumey. Apaw, nakapampambar nga ubeng. Kanayo nakamapuyatan iday. Ta agpat-pat na nga isalsalak. Nadupay. Rigrigat ko kan kuana. Iswa rumbeng laeng at tulungan data itan. Tanay, lumakay kan bumaketan. Bakit? Marabyanak nga agawid ita Tag-overtime makagpasada. Ala, agsasarunon ti pa nag-overtime mula kay. Naurnungan kan iti puyat. Kabaalak bakit? Oray di kan ag-overtime. Taundas mo't apagbiag tayo ti matmat gedam iti agmalam. Ay, kurang bakit? Nang runa, agpanpanayon datatang ka na ng itit-itit kong allowance da. Ay, pasensya kan bakit no mabingbingay ti matmat gadak Awa mo ganin sa bali amang tulong ka dagi ti parents ko no di syaklaan. Kasi dagayt. Awa mo pangalaan da iti kananda. Tasaan damot ang makatrabaho. Awan mo't problema iti day talakay. Maawatak. Syakit di ti agkid daw iti pasensya atan ni. Dua kami iti anak ko nga itigtig gadam. Mababainak unayan ken kalakay. Ay ayatan ka, Rowena. Iso apat-patgak mo ti anak mo. Imbilang kon, kaspud nung anak ko. Ay na, di yu pwersaan ni Rumey. No talagang awan maitid na kada kayo kabagays. Masyan kayo kumamati jay ka anak ka. Ay, saan may apwer-pwersaan kabagays? Palpalagi paklaeng, tanay, damag ko kat agob overtime ka na nga agbibiyahe. Ay, rumbang laan na yunan na ati itid na kada kamay. Awam mo urnungan na kay, awam mo anak da, kan ni bako na. Kat, amang ano jay suman na ati yurnungan da iti pagadal nantaw. Ay, saan? Saan na mo kapin ano da dyan nga ubay? Da kamay adadakil na ti pangpangrunan na tulungan. Takadaraan na kami. Nga, dagi jay nga agina, di nakapkapin ano ida. Nang runa day jay asyuman na. Ha? So, di ka man sumanaaw, no, kontraan na tumutlaang kabagays. Nasaysayatan, no, ikaumulaang ang tangiwat mo. Nagatayo mo ganti balay dyan, nagpatulog ka niya. Kapilitan nga tulog ko lata katrabaho ni a driver. Nagtulog ka bagiti pasayeros may ikapananda. Sana magaling nga agpili kami itilugan may. Nay, sapay pasalog mo dati kalsada. Ay, magatito ka sana. Ay, apay ngay, awan mo tan preno tilugan. Tsak may tulong ti mo ni Bella. Matinaga ko ni Tirangges! Ay na! Anak ko ay... Rumey! Anak ko! Apayap inanawan na kami iti amam. Apaya na basama ken gatikas toy! Anak ko! Anak ko! Aya! Rumey, anak ka. Ay na! Pat-pat ganda ka, unay anak ko.
Saan na kami kumapampanawan? Nay! Lagay. Ay, Marigata na. ay. Katanak nga umakis. Ay, ala! Ay, bayan dak! Tugaw ka pa dito! Umay ka! Nagsakit di pa ng panamon kada kami. Ngamawan maramidan mi. No di ti mga klon iti amin. Agree ka talaga no. Lipat batag na kaunay. Umadaw ka man dita abay tilongon si Caruela. Nanang, di ka kundi sangit dita. Tabasol mo ti ipapatay ti anak me. Pinilit mo siguro ang nag-overtime. Tati kayat mau, adu a kwarta ti irimit na ken ka. No saan na nag-overtime, saan kuma na pasama ken kwa na ti kasjay. Sana pudno day tananang. Pudno! Iswa pumanaw ka dita. Di ka man naging sasangit dita. Tamasurunak la makakikita ken ka. Ha? Di na kumapot pagatapan iti dakas na. Tama nagbulag to kayo. Lap-lapdak ti anak yung overtime. Isu ti ang pilipilit. Ha? Di ka nagsaupay. Ala, pumanaw ka dita. Tayo ka tumulong agluto dyan kusina. Siyak, kag tugaw dita. Naitabo ng ti anak may. Kasano ngay ruina. Agawid kayo na ije lugar yo to amatan ti anak may. Ha? Saan kayo mo anak kasar? Kaya saan namot apoto ti anak mau? Uray ko mano ada anak yaw. Tapno ada ko mamot pakalaglagipan pamikan ko na. Agam di mun sama ngamin kaya tag si kugiday. Naimbakan ka ata ada anak mau. Ni Rumi ngay. Hindi mo pa impayan mo ito uray may sala ko mga anak. Nabayagan akayat miti maadaan iti anak ko ni Romy, tatang. Ngam, saan kami mutan na paraburan? Kasano nga, Ruena. Agawid kayo kadain, dyan lugar yaw. Agbakasyon kami payla siguro, nanang. Agnaud kayo kit di ijayo na, tanay. Awan mo't pag naudan yun ditoy. Ha? Day di Rome tinangipatakdar iti balayaw. Isuamin tinaggastaws. Awan pulos intultulog mo. Tawang ka nga ro trabaho. Uwan nanang. Amok day ta. Pasensya ka na, Ruina. Saan na kayo apapapanawan? Angam? Dakdakal ti karbangan mi iti balay day di Romay. Ta anak mi ka nga raw. Wan. Husto ti asawa, Cruena. Awan karbangam iti balay day di Rome. Ta, saan kayo nagkasal? So ada kami, ti agnaid iti balay, ti anak me. Nanang. Nana, di ka man agin sa sangit, Ruena. Aklunan tayo kumati kinapudnaw. Saan abali? Taubing ka pa'y. Pachek, makasarak kan tupay iti sa bali nga asawaam. Pakiasawaam, kunakuma. Makiasawa ka pa'y. Tapno da katulungam mang padakal iti anak mo. Sige, nanang. Tatang, agawit kami. Ngam ikanda kami kumapay iti pawayway amang yimpaki kadagiti kagawaan mi. Dagitay labado yaw ti yimpaki yaw, ah? San ati labalbalkutan yaw ayaw awid. Unayin ti kasta na may anda kada kayo, manang. Nakakaasi kayo matiti ka anak kak. Ala, bye-bye am idan, maysa. Pudno mutkit diti imbagada, Awan karbangak iti balay ti anak da. Tasaan kami anak kasar. Ay, anyan. Ala, sana bale. Adamot ti balay tayo kadananang. Agnaad kayo manan dito'y When ading, kat ipamaysak ti agsapol iti panggadak. Tapno makatulong kada kayo. Ay na, saan ada kami ti panunuta manang. Tikit di anak mo. Kat ikarik at tumulong hak para iti panagadal ti ka anak kak. Agyaman na kading ko. Gamjak kayat nga iasa amin kan kati masapsapol ti anak ko.
taagurnong kamat para iti masakbayam. Aywan, kumustan jay nobyong? Nabayagan na nagsina kami, manang. Nangasawa na iti sa bali. Kasta aya? Kaslawan mo ten plano ka maki-boyfriend. Iso at tumulong aklangan kada kayo, manang. Agyaman na kading ko. Pasensya kan ata ni. Si kamot ti ada trabaho na. Naimbag tulangan ano makasapulak matan iti panggadak ading ko. Kahit, kasano nga rod ba kahit? Duwan ti balay ta. Pag naadanta ngayon, Ay sagkay sa tapayla iti balay Laki. na! Ay, Siyak ditoy, tasika ijay balay, day di rumay. api agsinatan. Ay agsina tala iti pagnaudan Kan sumagmamano nga aldaw day ta. Masapul nga addaag naud ijay. Tapno saanin nga subli dagiti agina. Ay, wanan niya. Ken inakto kasaritan tay manggatang iti balay day di Rome. Tapno may lakutaan. Manang, talaga ka di adisidido kan nga agabroad? Wen may sa ading ko. Ket pangaasim, tadi na ko maupayan. Tani, aprobado amin ang apapeles ko. Flight ko lang ang tour urayan. Ay, anya nga rod ngay. Adda ditan. No siya klamay sa. Ure di ka kuman umadayo, manang. May kawa kami anawan ka kadwami diti balay. Kan, andamot na talaga da trabaho. Makatulong kada kayo iti anak mo. Saan amabali namang namnama kami latan iti tulong mo ading ko. Masapul mo't nga agagawa Habang napigsaak pa'y nga agtrabaho. Agan pa'y Tano makaurnongak to iti pangrugyak nga agnegosyo. Agawid akton. Ken jakon agabrod pa'y. Nakay, kwartam man. Naipusin na. Na, nangusaram nga iti kwarta. Kaawan mo't ginatgatang mo dito'y balay. Kasi ka. Nangusara matiti kwarta. Ape ngagdawat ka kanyak. Naipaabak ko iti sugal. Nagpadata. So, di nakungungtan. Tapno di ka matungtan. Hay, awang nga rodon atay naglakwanta iti balay day di anak ta. Nakimus amin ay Haywan nga raw. pangalaan tangay iti igatang ta iti kanon talakay. Ilakutan to'y balay ta. Taintag na eden ije probinsya. Pag naudan tangay ijay. Ado ti pag-squatteran to ijay. Hello, manang. Kumusta kan? Hello, ading. Ala, the good news ko kada kayo. Ha? Anya day ta, manang? Aprobadon ti papeles ko. Ag cross country at ijay Canada. Ha? Talaga, manang? Ala, nagpintasan na damag day ta. Wen ading ko. Ayabam dananan kanti anak ko Takayat ko ang makasarita ida. Ibagat mo ti good news ko ken ko O sige, manang. Apaw! Nagdakol ti ipapaaramid jay kabsat mo abalay na anak ko. Wen nga rod, nanang. Balay da iti ka anak ka. Ayam po, makasangit ak iti nakaro aragsak ko. Amin, jak malipatan ti panangikulasay da idi kankwana. Gaputa awan makukwata na idi. Tinagibasit dagiti nakaikamangan na. Ang ita, napintasan ti biyag di kabsat mo di Canada. Wen nga rod, nanang. Talaga anayat unay ti Diyos. Ngamin, aywanan na dagiti tao amay dadanas, wano may ruruman. Kat may sanimanang apinaraburan na itinabuslon a bendisyon.
Ading, nanang, ala kunto'y anak ko ha. Ay na, maladingitan nak, tamaya dayon ti ka anak kada kami manang. Maragsakan nak matlata para kada kayo adwa. Ay anak ko, agan anad kayo adwa, ijay abroad wine. Ay di mo ko mabaybay anti apo ko, ijay Uwan nanang. Balong, agsingsingpot kay ja abroad, Wan auntie, agan anad kayo matad dito'y kan lula. Wen, balong. Da kayo kit di kininanang mo tagan na iti papanan nyo. Agadal ka na yung bagi chay, wan. Wan auntie. O alala, agpulas kayo. Tayin tayo pa'y agpasyar. Kabayatan ti kaadami pa'y laeng dito'y iti anak ko. Ag-unwind tayo man. Intayo ag-beats. Balong anak. Ayan da lola kan antim. Apay ajak makitay da. Dagi jay daman aglanglangoy da. Ay, kunaklano, anyat na panandan. Maasyan kayo, itikas ka na kami. Awan pa Ha? Adda agpalpalimos nanang. Lakay kan bakat. Inak ikan ida ti kwarta. Nagsingpit ka matin anak ko. Amom ti tumulong iti pada matao. Kastamat gamin ti kanayon nyo nga ibagakan auntie. Wen anak ko, kasta ti rumbeng. Uray basit la tulong. Kabsat. Mabit man lang anak ko. Kasla mabigbig ko dagiti agpalpala maalakay kun bakat. Kasla dagiti dadakkel day di tatam aromi. Ha? Umay ka anak. Asit gantay da. Kat agbless ka kadakwada anak ko. Ay na. Da kayo daytan, Rowena. Ay na. Ay, pimentas ka ma. Idi medyo limukmag ka. Balasang ka. Agyaman na, nana. Ay na. Isuday to yan, di anak mauruwi na. Uwen, tata. Agmano lolo, lola. Ay na. Nagwapo mo to'y anak mo, Rowena. Limukmag pa'y. Thank you, lola. Kumusta kayo, nanang, tatang? Pasensya kayo ngam nanang ken tatang lata at iawag ko kada kayo. Taday tamot ngamin tinakairwama. Ay, Jesus, balasan ko. Madlaw nga sinsa adon tibiyag mo, Nadamag mi nag-abroad ka kanaw, kat nabayag ka ije Canada. Wen tata, ket umay ko alaan to'y anak ko, taikuyog kun iti pagilyan a pagtrabahwak. Ay na, naimbag ka pa'y balasang ka. Mayaten ti biyag yaw nga agi na. Alam da kami nga agasawa. Awanan ti umisaw a pagturturungan may. Mano kami pa yan amangan. Awan mo pangalaan may iti kanon may. Iso nga daytaw agpalpalama kami. Dumuna ta adumot ti sakit mi nga agasawa. Apay, jay balay yung ngay nanang tatang. Mawana ni. Inla ko, men. Pati di balay day di rume. Anya? Ay, pakawanan da kami iti kinaulpit mi idikin ka, Rowena. Ay, mababainak ka na kaong. Ay, uray siyak. Mababay na kan kabalasang kaw. Pakawanan na kuma. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, tatang, nanang. Ta saan kayo aginura? Saanak ang nagimula iti sakit tinakam kada kayo? Ay na, nagsaya at kaatao, Rowena. Adtoy, ikan kayo iti paggatang nyo iti kaninyo. Kan pagpa-check up yo. Ay, nagyama kami balasang kaw. Dakal at tulong ka na kami na itaw. Ay na, adaw, ti pakaaramatan daytoy a kwarta, balasang ko. Tingkyaw at talaga. Kan
Ibatik ti contact number ko nanang, tatang. Tano ka sa pulan nyo ti tulong, awagan daklaeng. Di kay kumagbain ang mga wag kanyak ha. Ta si dadaan naklata at tumulong kada kayo. Ay nagyamang kami balasang kaw. Ay, agyaman kami, Ruina. Nagsaya at talaga ti panagpuspusom anak ko. Agad, ulitin mi ati agkid daw iti pamakawan ken ka. Awan anyaman na kanyak dayjay kunakmat nanang. Lipatin yun tinapalabas. Ta mga barwanan tayo manen. Biyag ti tao. Sa dino tinangi kargamit ti uniform ko, Auntie Biring. Adda iti kabinet mo, Anton. Awan mo ti jay. Nakahanger, nakong. Na kayo man langan ti mang sapol, Auntie. Itay pa abirbiru kang awan mat. Inwara ko kumaano adda. Mabitla ang nga raw ta siya kung ti mga labarok. Ni Mami, rimor ka din? Nasapa rimwar, tada ka no meeting da. Ala, agawaan nyo nga ron ti mga iti uniform ko. Tapno sana kamaladaw iti klase. Kasapulak ti kwarta, mami. Anom ti kwarta anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kay pagadalan. Mano ti kasapulam aya. 10,000, mami. Anya, anom ti kasta kadakalagatad. Kat allowance ko kan pagbayad ko iji pagadalan. Nagado ti mabayadan iji school. Ay, ala, ipalagip mo inton bigat. Ang mga numalipatak manen. Agkapi kapay ading ko. Adto ti tinimplak akapem. Agyaman manang. Itay pay aming mingmingam tiladawan nyo kadagitindwang ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti aldaw manang. Kaano laeng idiinampun ko datrina ken Anton. Ita, kolehiyo dan adwa. Manuabulan laengen kat agraduardan. Ay, bumakbaket matanda tao. Kasta talaga, ading ko. Saan tay amalapdan ti panaglabas ti aldaw? At iti regalo ken ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyaman nak, mami. Daytoy mo ti para ken ka, Anton. Agyaman ak, Mami. Happy graduation kada kayo, adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami, mami. Awan anyaman na. Pagrebengak ti mang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Anton? Naawat ka kadi? Wan manang Trina. Kalkalpas lang ti interview itay. Ngam naawat akadagos. Wow! Congrats nga rod na! At damat lang nga natalga na trabaho. Sika nga, kumusta ti application mo iti may sa asikat na kumpanya dito lugar tayo? Nakapasa akiti mo na nga interview. At damanin sumaruno. Ngam, amo kadakkel ti tiyan sa maawatak. Nukas na nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anaibagam ti kasta, manang. Gapot adon, tinatulungam. Ado nga minti kwartam. Saan nakas kanya ka mamirmira o taklaan? Hindi mo sawin ti kasta. Ta saan ka abaybayan, manang? Tano saan aga po ititulong mo kadagiti dadakkel ta idi? Saan ako maanak kaadal? Pinagsardeng da kadagiti dadakkel ta idi nga ag-eskwela tapno matulungam ida. Isu adakkel ti na itulong mo kanya. Ket adda aklaeng met ditoy amang tulong ken ka. Isu ano adda ka sa pulam, ibagam laeng kanya. Agyaman na ading ko. No nakiasawa ka siguro, may mayat manan. Sipod pa'y idi. Talagang awan planok ang makiasawa manang. Isu nga rod anang ampunak laengen. Kat ita, nakaadalun nagitidwa nga ampun mo. Wen,
Kat isudan to ati mangituloy itinarukyak manang. Isudan to metlaang ti tumulong kadagiti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, hada ka mat gaya man karidad. Ay, makabanog manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaangan. Daanton kantrina, ayanda ka di. Ay, sanda pa'y mat anagawid. Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, amang ano andamanan ti outing da. Wano simurutan da, katrabahuan da. Ay, nairuamdan iti kasta panagbiag. Tunggal agsweldo da, gastusin da amin. Wen nga ruda dua atawanan nga agtrab-trabaho da. Ngam awam pa'y pakakitaan ti sweldo da. Unay nagijeng anak ko. Di dan samot ammo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos ter aramidan da. Manang Bering, makaturturog ka ka din. Saan pa'y mat karidad? Apay aya. At tugaw tapay lang harod dito iti rasa. Taday pagakan ka. Anya day ta ading ko. Manang, nabayagan a panawen asikat iti multulong kanyak. Isoan a panunot ko ti agsubad iti kinaimbag mo kanyak akabsat mo. Sa anak mo't nga gid daw iti subalit. Wano bayad da kita ading ko. Agipatakderak iti balay mo, manang. Anya ay isaanan. Tapno at damat mako na abalay mo, ah. Jakon ka sa pulan ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa, agpada tamat nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadagiti agkasapulan dayta. Tapno mapadasam mo't ati maadaan iti balay, manang. Amok dagiti sakripisyom tapno matulungan na. Sika ti mga asikaso kanyak, kan kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaed ko diti mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Kan saan ang masapul nga inaldaw ti panagtrabahom dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kantrina. Isuda mo ten ati agluto iti kananda, kan mangilaba iti murangda. Una, si kangarod ti makaam mo. No anya ti pangadeng mau para kanyak. Si ti masurot, ading ko. Nangag ko ti saritaan da mami kan antibering itay agsapa manang Trina. Anya ti nagsaritaan da? Agipatakder ka no mat ni mami iti balay para kenkwana. Anya? Ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawidan takuma. Wan nga rod Uray ampun talaan. Dakdakkel lat ti karbangan tayo ti sanikwa ni mami. Ngamdaya kapsat na. Ay, wala. Makadlawa ka talagan. Tila mo't mait itad ni mami iti dayja kapsatnan. Kat dayjay mat nga antibiring. Awatan na mat amin. Ay, amang ano dita mapupuutan kat maibusan ti kwarta kan sanikwa ni mami. Gapo iti kaiitad na kan kwa na. Agipatakder kayo mat gayam iti balay ni antibiring mami. Wen, tapno adda pag naudan na. Bakit matan ni Antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpalbiag? Kat agnaid dito'y balay. Tapno pagserbyan na tayo. Kasapulan na matan ti inana. No kasta, saanan nga trabaho na antibiring mami? Saanan, anak ko? Kat mangala kayo nga rod iti baro ababaunan. Panagkunak, saan tayo nakasapulan ti babaunan? Amuyo matan kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakitak niya antibering iti silidyo iti kalman. Kat anya ita, anak ko? Panagkunak, paginteresan na dagiti alahasyo, mami. Anya? An-anuan na kumadagiti alahas ko. Kat saan ba't mahilig iti kakasta? Jakam mo, mami. Basta bantayan nyo ti kabsatyo. Amang ano di yung mapuputan kat itaray na amin a kinabaknang nyo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yun lang mo No kinabaknang ti pagsasaritaan, adda dagiti agbaliw ti ugali na. Anya?
Naksayan nga agpayso ti alahas ko. Tinasayaat. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Ngam ilimot ko. Awan ti pangibagbagak. Nas ka na maduktalak no asino ti pudno nga agtatakaw. Nay, ada ka magayam dito silid mo. Itay paasap sa pulon ka, karidad. Wen, busy ak, tada kayat ko amaamuan manang. Kaya't mo amaamuan nga? Wen, kayat ko aduktalon no asino ti pudno at traidor dito balay. Ada ka di masapol mo manang. Ay kwa, sa ludsodak kumano anya ti mailuto a pangaldawan tayo. Nagpalingki ak itay. Ada karne nateng kanda duma pa ay. Makaamu kalatan manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang arod, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man no nakasaritam ni Mami Anton. Wan mo, imbagak apaginteresan ni Auntie Bering dagiti alahas na. Ape nga rod nga imay ti engineer dito balay. Desidido mo't ni Mami amang ipatakder iti balay para kan Auntie Bering. Yabay na paimot dito balay ti ipatakder na. Mano ti budget da? Tsaka mo Tadayo ti ayan ko idag sarsarita da. Ngam, nakitak ti kwarta nga inyawat ni Mami. Ado day chay. Diyak la masigurado no mano. Inasitgam ko maida atap no nangag mo ti saritaan da. Amangan no makadlaw ni Mami no aramidag ti kasta. Ngam may salaang ti masiguradok. Milyones ti budget ni Mami para iti dayta balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mutlaangan ti balay ko. Magustom ka di ti disenyo kan kulay na manang. Magustuak launay Nagpintas. Idiubing tayo pa'y lang arapaap ko ti maadaan iti kastoy a balay. Diyak pulos ni namnama. Asi kagayam ti makaipaay kadag iti arapaap ko ading ko. Dito'y kan nga agnaed manang. Kumpletuan tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay na, agyaman nakmanan Ag-enjoy kan ag-relax ka matan manang. House blessing ti balay ni Auntie Bering ita. Di ka kadimapan? Saanan? Nakitak mo ito na itabalay. Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni Mami ti gamit na iti balay na. Ay, dakkelan na ti gastos ni Mami iti dayta. Sana bale, tanong matay ni Auntie Bering. Awanan ti dadu mga agnaed iti dayta abalay. Awan ba't anak na pangipatawidan na? Ay, wanan niya. Ay, saggay satan ton. Ano kaskasanaw? Kukwak ti balay ni Mami. Kukwam ti balay ni Auntie Bering. Wana. Bakit dan agpadpada? Di dan agbayag dito'y lubo. Awan ka di trabahom ita, Trina anak ko. Awan, Mami. Day off ko ita. Ala, sikapay nga rin ti makamu dito'y balaya. Papanan nyo aya? Mapanak di ayan ni Antimbiring. Siguradong ikan namanan iti kwarta day takabsat na. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanya. Ay kwa, awan Mami. Ala, mapan kayo latan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga aldaw. Agluto kanto iti kanan nyo ken ni Anton. Kumusta ka matan manang? Agin enjoy ka kadimot laang iti baro abalay mo. When sa anak unay amarigatan, tado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti kwarta, itex nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul nga trabaho ka. Dakkel tinaitulong mo kanyak iti. Panawon mo ten tapno subadak amin a sakripisyong kanyak. Ay, naga sa taklauna ita si ka tinagbalin akabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Nag-asatak ta tinulungan nakiti. Dakkel ti utang ko ang naimbagan akam ken ka, manang Bering.
Di matan sumbatan ni manang tiawag ko kan kuana. Mami, apay akas laborido kayo. Ay, di mo't ngamin sumbatan ni Antimbering tiawag ko kan kuana. Okay laang mo't idi na minsan anapanak iti ayan na. Amangan no busy laeng. Anya ko mati pa ka kumikuman na. Katawan mo't trabaho na. Sa maysa, uray busy day chay. Sungbatan na latamot tiawag ko kan kuana. Kat urayan nyo ti text na? Ay kadwaan nakman tamapanta iti ayan na. Sa balit agparparik na kanya. Hello? Apay ngay mawag ka manang Trina. Hello, Anton. Natayin na ang tibiring. Anya? Apay, anyat napasamakin ko na. Diyak amo ah. Nasangputan mi mo na kasalungay nga dito'y balay na. Ngam atapon ni mami ana atake. Tasigod ka no gayam nga da sakit na iti puso. Anya? No kasta, awan nga ruden, ati ka inagaw ta iti sanikwa ni mami. Ay, ala, di ta pala pagsalitaan day ta. Tama nga numangag ni mami. O sige, bye. Bye, manang. Nasayahat mo. Awanan ti kabingay mi iti sanikwa ni mami. Sipod pimusay na antibiring. Kimusim kayon, mami. Jak impagarop ang mapasamak ti kastoy kan antiyo, anak ko. Saan tayo mat nga igam tibiyag tayo, mami? Italaang ang ma-enjoy na tibiyag na ananamay. Ngamkas jay matan tinapasamak. Kat awan maramidan tayo no di talang ti pagpatinggaan ti biyag na. Mangan kayo kiti, tapno saan kayo amabisinan. Jakon marik na tibisin ko, anak ko. Mangan kayo ure basit laeng. Narigatan, ang mga day takit ti pakaalaan nyo iti sakit yo. Naimbag ko nam ata na tayo na iti abakit. Naku nampay, Anton. Awanan ti sagabal iti plano ta. Naibaga ka din ni mami no asino ti mang tawid iti dakkalabalay ngayon patakder na para ka ni Antibiring? Saan pa'y mo't? Angam, ibagam kidikan kwa na ata si kanti mang tawid iti dayjay. Tano siya kay, mabutengak nga agnaid ijay. Apay, kabuteng mo ti alalya? Ay, no siyak, awan kabuteng ka oh. Sayang da di abalay, sa pinagdakkel. Anyan, jak ninamnama ti kasjay amang ko kadagiti ampun ko. Didak nadlaw itay nga imbasidag kadakwada, bayat ti panagsarita da. Naragsak dagayam iti ipupusayan ti kapsat ko. Talaga sa bali ti ugali da kita. No idi kat nagululi makak, uray tinakaw dati alahas ko. Ita, saanan? Kamali ti tao at tinulungak. Kamali ti tao a pinagtalkak. Adamadlaw ko ka ni mami, manang Trina. Anya day ta amadlaw mo. Adumot tantikan kanan na. Kat bayamano kas ti kayat na. Saan lang nga dita? Sa bali ti panangkit-kita na kadata. Kasano sa bali? Diyak man mo. Hanggang basta, sana ka komportable. Apay si ka, awan madlaw mo kinkwa na. Kwa. Di nakunay kasarsaritan no maipapan iti kwarta. Ngam, normal lang siguro dayjay. Ang mga no saan pa'y anak ka move on iti ipapusayan ti kabsat na. Agyamanak ta nakaumay ka, lovely. Pagsaritaan ta ti may papan iti idun arko akwarta iti may nga orphanage dito'y lugar tayo. Agraman ti daduma asan ikwa. Sigurado ka kaditi dayta desisyon mo, madam? Wan, awan mo ti daduma apang ipatawidak. Agraman to'y balay ko kan ti balay ti kapsat ko. Numatayak, kayat ko amapan iti ima dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Amangan no adda maibaga dagiti ampun mo, madam. Diyak kayat ti agkamalimanan. Anyat kayat mo asawan, madam. Adda na duktalak may papan kadakwada. Kadya kayat amapasamak ti plano da. No kasta,
Isaganak nga roden dagiti papeles a kasapulan, madam. Juan, tulungan nakmutla ang agsapol iti pangidunara kadagiti nabatbati asan ni kwakan kwarta. May mayaten no idunar ko, ngam ti ited ko kadagiti rupat kwarta. Dagiti ko madiserving at tao ti pilyam. Diyak kayat nga agkamali akmanan iti matulungan. Dagitoyan ti papeles anasken a pirma ang madam. Kompleto ti beneficiary. Kaaduan ket orphanage. Ti daduma ket foundation. Agyaman naklaunay iti panangasikasom, lovely. Awan anyaman na, madam. Bayam, mangtedak to iti gungkunam. Saanan, madam? Pakaragsakak ti tumulong. Ikan kay ti gungkunam, taamok anataktak ka. Buto yan dagita papeles tapno mapirma akon. Nasken ang makasarita ta ni Mami. Apay ka di. Anyat na pasamak. Idunar na ti kwarta kanda dumasa ni Kuana. Adda papele sa pinirmaan na itay awan ka. Anya? Amang ano pati to'y balay a pagnanaadan takat idunar na. Ay, day ta ti jak mo. Di mo na siguro. Jak nang tinagsaritaan day tagnagan iti lovely. Ngam nang ko amin, Anton. Adda ka numat papeles sa pinirmaan nyo, Mami. Di kay makapaglibak na nakitak day, Jay, Mami. What? Pinirmaak dagiti papeles dagiti sanikwakan kwarta nga idunar ko. Agraman to'y balay. Iti kasta, kat nakasaganan sakbay a pumusayak. Anya? Anya? Kasano kami matan ngay nga anak yo? Da kami tirumbang apapanan dagita asanikwa. Saan kayo a deserving a matulungan? Amokon ti pudno nga ugali yo. Amok a naragsak kayo iti ipupusay ti kapsat ko. Tapno masuluyo ti kinabaknang ko. Ha? Naklaat kayo? Tati amo yo? Jak amo dagita plano yo? No kasta, awan may patawid yo kada kami? Oray 5 aduling. Awan ti maalayo. Napirmaak aminen a papeles. Pinagadal kayo mat. Usaran nyo kumadayta tapno agbaligi kayo itibiyag. Di kay agbalin nga abusado. Kunakno da kayo ti mangituloy iti narugyak. Kat da kayon tumot ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ngam nagbidotak gayam. Iso apasensya kayon. Naupayak anaming pinsan kada kayo. Anya? Mami, pakawanan da kami kuma. Uwan, Mami. Pakawanan da kami. No nakulaapan ti panunot mi. Ngam, pagbabawyan mi day jeng imbagbagami. Mapakawan kayo. Apay kit dinasaan. Ngam ladingitak. Nalpasan ti amin. Kat pangaasiyo ta respetuan nyo kumati desisyon ko. Sana bale, tanakaadal kayon. Kat addan na pintas at trabaho yo. Umdas mat siguron dayta ana itulong ko kada kayo. Marisa Lumay, lumabasakpay. Kawan na, pare Antonio. Nagapwam. Ay, nagkapuak man dita istor. Napanak gimatang iti mantika. Ay, apukom na kita maray. Ayun, pare. Nagbakasyon na dito balay. Nalpas mga minti klase dan. Ay, nagsusulpeng da nga road. Mabanugak nga agan anawa kadakwada, pare. Ay, mayat kidi Tadaan, anawa Marisa Lumay. Ang amda kami ngay kani kumaray may na awam pay uray may sa nga apo kumimay. Apay nga tangay katalumot ng dagiti ng asawa nga anak yaw. Uy na, ngam awan met uray may sa anaganak kadakwada. Apay nga tangay, pare. Kasano aya, kaya may sa nga anak may lakay tinakiasawaan na. San samot ang makasagbaday jayain. Ay, oray atabak nang, pensyonado pa'y. Un makidi
Di may dua nga anak may. Hindi ka ubingan da, nag-abroad da. Isaw, asanda anak ka bukol iti anak. Ita, tanatayangan dan. Sada nagden na. Andiyan ay. Awanin ah. Naladawan. Bumakit dan nga agpadpada. Ayun, gaya man niya. Ay, may sasaanin ang makaanak di asawa na. Iso nga, ay, awanin ti pag-asa. Adapay, pare. Ah, Jay buridak nga anak yaw. Ningay Alfonso. Pangasawaan yung tapno makapututan. ibagbaga nga ro na mga sawaan ngam ay na di na kayat agbaak ka naw. Angam no makainom kanayon na mga ibaga makasasawa. Kanayon nga min dita istor ni Andrea no kwakait. Ah. Na barbartak. Asawa mo ti bagbagana. Kas di na day nga anak may no na partek makasasawa ngam no limpyaw agbaak ka naw. Anya? Nasaya at kadakan anto nyo na kayo. Nabartek man na nasimbang petjanak ta. Anya, apa nagagapuan na ka naw? Tsaka mo tila ibagbaga naman ay. Pangasawaan da kamataran na nang talang asawa tikat ko. Asawa, tatang. Ay na, Alfonso ay. Makaas-asawa ka man ay tanabartek ka. Ay, Sa kamila kundi karit ang mga asawa, no? Nakasyat ka. asawa, tatang. Ikandang man nito asawa. Makasasawa ako. Diyak kaya't nagbak. Asawa tikat ko, tatang. Ta sino may, timayat na makiasawa kang kangay, no artek ka may. No limpyo ka. Di mo ibagante kasta lukaw. Basol yun, nagbakal. Na! Tatang. Kaya yung aglaklakayak. Ito nagtipantalon ka ha. Ay, Ika naman kititi, Arman. maturog ka kay din. Inton mausawan ka sa kaagbiro iterbam. Kasano ang kaya nakangay no nabartek ka mait nga garam. Oh, nagangdod ka pa'y mait. Agat arak ka. Asawa, tatang. Asawa, titi, jukanyak. Mga asawa ka rin. Mano amin dagiti apo ko Mari Salome. Ay na, nagadudan Sa bali pa'y dagiti adda ijay La Union. Mindanao kan Isabela. Jak mabilangan no manuda, taaduda maray. Ay mayat ata na paraburan ka iti ado nga po ko Mare. Uwan kasanumat nga men. Nagado dagiti anak may iti daydilakay ko. Sa nga dosena ko naman. May isan sa laang antisan anang asawa nga anak yaw. Uwan mare ni Andrea. Apay manutawan ni Andrea Mare. Bumakit mo na balasang dayjay mare. Nasurukan na 30 na. Ngam di pa'y lamaki asawa. Apay awan pa'y nobyo na Mare. At damot, idi, ngam nag-break damot. Jak man amaw. Naupay sa na maki-boyfriend. Tanang asawa mo ngamin iti sa bali jay nobyo na ide. Ay kat agpadadan nga agbaak ijay anak minukaskas no Mare. No ginusto da kumadagit anak tayo. Mayat pag-asawaan tay kumaida. Ay, kababain nga ikamang dya anak may Mare. Tamang nginomay. Ay na, gaga ngayon iti baro ti aginom iti arak. Liwliwada siguro dayta. Agbalbaliw dan tuwa, inton mga asawa da. Nang runa no adantun putot da. Nakaring ka mga gaya main. Unak no asino ti agkape dito yung kusina. Si ka mga gaya Alfonso. Tatang, sakit yung ulo. Iso, naladawa ka nakariing. Tagasanawa sa nagsakit na ita ulam. Kaya diretso matinom baw. Hala, agawam dag kapay tagdigos ka. Ada pa pananta. Sa dinaw, tatang. Intag birok itermam. Ha? Kung asawa ka, din tag sapul itermam. Adaw, timabalin mong arman dita ka aruba. Anya? Ay, agtal na kayo matatang. Sa natili pagbagayo. Nagkuna ang mga sawa.
Awan iti panunot ko dayta. Apay, di mo malagit, tagitimbag-bagam idikalman, ah. Saan mo natili bagbagayo, tatang? Kababaing na kita nga ibagbagayo. Na, ano nabartag ka, nakarit ka ang mga asawa. Hingam no limpyo ka. Kas ka may lang aron natuktukan abisokol, wanuladdag. Ay, jakpagan ano ti mga sawa. Na, Kay ket ko tagbaak, tatang. adya. Anak ko, may mayat no mga asawa ka. Tapno dapat bukod mo a pamilya. Apay, di mo apalan dagiti kakabsat mo. Addan asawa da. Addan kabinadang da iti biyag. Kabawi lang tagbiag, nga urawan asawak nanang. Pagan anong da asawa? Na, No, isukat na kantuman lang. Itaan nyo man ni asawa ni insan ko. Sininaan nan, kat simurutan iti sa bali a lalaki. ay katilyam nga mintay mapagtalkan a babae, ah. Kinugarang ganjang mga min dya, asawa ni insan mo. Wen, anak. Dipinde iti asawaem dayta. Ay, basta. Jak kayat di mga asawa nanang, tatang. Iso apang nga asiwan. Kadiyo ipilit ang mga asawa. Awan sa talaga tinamnamata amaadaan iti apo ko, bakit? Ni kumangarod Alfonso nga anak tati ayan tinamnama talakay. Ngam agbaak ka numat. Huwag nga rod, ah. Ngamnom, nabartag kaya't namot ti mga asawa. Wen nga rod. Ay, Anya nga tayo ti pudno amarikrik na dya anak ta. Asawa mo ti ibagbagan ano nakainom. Nga uray nala isangit-sangit. huwag nga rod, ah. He, jak amaw di nga anak mau. Saan amaw awatan? Gumatak man iti arak, Andrea. Ne, Alfonso, may salang Di ka kayat alakwan iti adaw, tadagulit kan tumanon no mabartag ka. Ah? Uwan, Andrea. Di ba, agsingsing putak nga agsat. Jak agsasaw. Nga ta, Uwan, promise. Alam, may sala nga buti, Andrea. Agas, di bang no? Tanabanuga ka naggapo dya talo? Sige, nga may salang Uwan, Agawid kan no maibus mo ti may sabute. uwan, Andrea. Masaman pa ya, bote, Andrea. Pinagbigyan ka itayan, Alfonso. Namin anon ahimirit ka. Gusto kumamatan nakadukan. Oh, like it ni Andrian. Ay, amo, miss. Nagpintas ka man. I love you. Ha? Ay na, bartek mo laday ta. Agawid ka kay din tayong kamaturog. Paturugan lang. Malal daw. Rabite pa naturog. Sige mo. I love you ko na. Ala, tila lawlawat man ako nakon. Agawid kan ko nanay. Mangrugi ka man ako nakon, Alfonso. Ay, ayatin ka nga, Ming. Kaya ka nga asawaan, Andra. Agasawa ta. Makasawa ako. Ay, saan man natila ibagbagan? Orayag ti sumbat mo, Andrea. No saan ka na bartek sa kaagaram? Iturog mo pa itap no mausawan ka. Alamot na. Andrea, di nakpay ka siya. Ay, ayatin ka ko na. Ako na nagmata na. Agsubli ka yung bigat. Tamamuam ti sumbat ko iti dayta. Itan, un ko na mo tayo, ikasar ka. Ano kaya mo, ikasar ka yung tumbigatan. Ora may sa labawit tayo maparte, mapalinan. At na yun ang tatay may sakal ding ganun upat naman. Umanayon, dayta, sagana ta. Anya? Yan, un ko na mo na. Kasi magkumamala. Andrea. Antonio, imawag ni Andrea. Nabartag ka naman ng dya anak ta. Ada ije istor na. Kaya't nakano nga asawaan ni Andrea. Anya! Ingka iyawid ta kababain. Sapay no mabartag dya anak ta, awan babain na. Agbalin adagulit. Unay na yaday jay alalakay. Mala, tayo nakiyaway ni Alfonso. Ay, kanya day tanga itsura mo ni Alfonso. Nakaluspak ka ditan. Ay, tumadar ka ta. Ar magni Andrea. Hindi na ako makaklunan.
Tatang, mga asawa ko na yan. Ay, pagkawin Andrea taklunan na, tasawa ko. Agawit na ako na! Sa kala natural na kung di aram no, nabartag ka na. Di ka lagbait. Tatang, Ay, tata. Talaga ka di akastan ni Alfonso no mabartag? Aram nga aram kanyak no nakainom. Ay na, kasta na day ta. Iso pasensya ka na balasang ka. No nabartag, makasasawa. No limpyo, agbaak ka no. Anyan? Ay, mayat ko mangaron ng mga asawan. Sa amoy lang makaasawa no nabartag. Balinswag ti utek na na ito yung anak ka. Ari Alfonso, lumakay ka na buyero. Si kalangan ti awan asawa na kadya tayo nga agbabuyer kadya. Nga asawa kan ah. Anya palat aramidem nga ay. Sayang ti gwapo apulhem. saan pare? Naladaw? Anya nga naladaw nga ibag-bagam. Mabalin pa mat. No kayat mo ibirokan ka. Adu ti mabalin ko nga erito. Saan pare? Kababayin mo, tsika. Nagtaar ka to bay. Mabain ka. Alaki din. Narigat ti awan asawa na kunamsa. Adutam, amo ka nagbak. Nagragsak na malata pare. Iso abay-bay amo na asawa. Andrea, si ka man tindamagag balasang ka. Apay, awang ka dinamnaman ni Alfonso keng ka. Samet la agaram day dyan no nabartag. Ay, ata mabain ngamin nga agarem no limpyo. Tata, Kaya da ka ngamin nga agbalin a manugang. Ay, nagsingput ka ngamin. Iso asapay kumaataklo ng dyan akaw. Uray na bartek. Tagpay sumit ibagbaganakin ka. Ay, talaga nga agayat kang ka, balasang ka. ala. Ay, alaki din balasang ko. Aklo na mong tagkalay sa kay kidin. Kaya't kung mailang ninanang mong agbalin nga balayang kahit. Ha? Padam anasing pwede inam kahit. Iswa, sigurado akaalaan bintaw nga balayan. I love you, Andrea. Saka mo ilagaram no nabartag ka mo. I love you, kunak. No bilang taklunan ka. May karim nga tangang balbaliw kan. Adi ka nagbartag, Alfonso. Wala. Di talaga. Basta aklunin ako. Tay, kasar ka, Andrea. Kasar ka, Itan. Anya? Sige nga ron. Agkasartan, taklunan ka na, Alfonso. Hagyan mo na. Inaklon-laklon langin. Ni, May kagarutan. May ganda balay may. Darasam. Yang amu nga kada nanang gindatang ko. ala, uy, iba ka na, Alfonso. Uy, joke ko lang na dyan. Joke din na. Basta may nakita na. Jesus, maliit lang nga ron. Isarap to istor ko. Dadang, asawa ko na, Andrea. Aya. Apay inaklon na kan. Ala, inangaw ko lang na Alfonso, tata. Ngam pinaypayso na matan. Ay, alaki din, Andrea. Ang kasar kayon. Kasano nga, Dadang? Kay mga yaban natin, mangkasar ka na kami. Ay, sa nakaskari na ti bagbagam. Ano pa'y a proseso day tanak ka. Tulagan tayo pa'y ano ti kasar. Basta di yung pagawitin ni Andrea. Agihanan dito balay, ayat ano biya. Lakay, pagawida mo ni Andrea. Baybayam. Kasano ang makaasawa ti anak tano pagawidan. Ay agar-aramid kalaklakayan. Ay na, di ka kati madanagan. Sakti makamaw. Madlaw may takursunada ni Andrea ti anak ta. Danag mo na aya. Jak mo tinariingan na Alfonso iti silid na, nana. Napanan na ka di? Nay, kuna ka ano nakaturog pala ang balasang kao. Awan mo tan iti silid na, nana. Anya, napanan na nga rudan ngay. Sige, tapasapul ko kanila kay. Ada kami lagayam dito store Alfonso. Agawitan.
Manjak, tatang. Tanya di mo pagawidan, mate. Kagururay ija balay ni Andrea. Pagsasaritaan tayo, unti kasaryaw. Kasar nga ibagbagayo mo, tatang. Nagkuna ang mga asawa. Na, ay lukaw. Kinukunam nga asawa ni Andrea. Aho, pagdaya mo imbagbaga. Pagawidin yun, Andrea. Diyak mga asawa. Agbaakak, tatang. Anya, ay, Marisiling! Arak man! May saabuti laang! Mabait lang, pare. Ne. Asino taginom, tatang? Sika! Pagbungaran ka man. Diyak kaya't yung minom ita. Ah, Aginanaak pa yung aginom, tatang. na, Kasano day to yan ngay tata. Di nakmatan pag ano ni Alfonso. Itata na usawa nun. ay, masurunak iti day ja tao. Apay, ada ayan napasamag itinagbaitan niyo balasang ko. Ay kwa. Adda nana. Anya! Ay, lakay! Kasano day tuyan ngay? Ay, ala, bayan niyaw. Ay, wak man ni Alfonso. Mala, Alfonso, uminom ka. Inggatangan ka iti arak. Manjak, tatang. Di. Kunak nagbalbaliw ako. Liklig akong tuminom itaarak. Ah, Tapasubo day tang arak. anya! Kay kasano nga ron ni Andrea. Ape, ay may dildilo na siya, babae. Kadyak nga rin mga asawa. Agbaakak, tatang. Ay, agsat ka kiting. Uray, pusang day taginatang ka. Manjak. Idya akong taginom. Tagbalbaliw akong. Na! Sika ngamin, Antonio. Kunak ngamin adi mo itulok nga agkaidada. Ngam pinanoy-noyam met ngamin dya anak mau. Eh, kasano nga taya. Uray ko man awan na pasamak itinagbaitan da. Basol mau no agsikog ni Andrea. Sapay adda dua nga angkel na pulis. Ah, Makaammo ka. ay, mariribo ka nak. Dinto mga ginom di anaktan. Barte ka kuma. Tapno kayatin naman ni Andrea. Kat, numaunawan manan, di ng tuman kayatan. Nya nga taya teramidin ta. Ay makaammo ka. Problemam daytan. Ay, pasensya ka na, Andrea. Diyan mo mapili ni Alfonso. Sabi, insardeng nanda ginumiti arak. Ay, problema. Rumbangkit di ngagyaman kayo at asaanan ngagbarbar tata. Winang, nay, tinalikodan na mo't ng tinapasamak itinagbaitan niyaw. Ay, pasensya ka na. Ang di ka madanagan. Tanwag bunga bilang tipan nakailawan niyaw. Tumulong kami Awan latan tirong bang apagdanagan nyo tata. Ah, Ngamin saan na pud nung adan na pasama kiti nagbaitan mi. ah, Kon laang dayjay. Bareng kunak no maikasarnak ti anak yung awan metlat ta. Narigat mo't ano ipilit ko ti bagikan ko ana. Isabaybayan yun. ano kasta? Ay, agyaman nakabalasang ka. Ay, kung naalanupod nung ada na pasamak itinagbaitan niyaw. Awan tata. Isa di kay madanagan. Biyag. Ti tao. Naimbag nga oras mo, Mana Andrea. Adda ka din ni Romana? Ada nga busy. Aglablaba. Nagado di labaan na. Ah, kasta ka di manang? Apay, anyat masapul mo itikabsat ko. Sarong kara ko mamanang. Busy ni Romana. Ado ti labaan na. Uraya mamalpas no kayat mo. Day tatalo siguro nga oras. Tulungak langan manang. Ay sanan. Kabaalan na dayjay. Saan nakasapulan ti tulong mo? Si ngarod manang. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Sige. Into na da oras na. Ngam panagkunak. Awan oras na mangsango iti sa nga ili, Rico. Ah, Ala, mapankan. Tagluto akpay. Manaktak ka na yan. Romana, pilya man na imbag ti pakirelasyon na wano pa kiasawam to. Panunutam ti kinarigat ti panagbiag tayo. Manang, pilyam tayo ado ti sanikwana. Tay baknang kunak manlangan. Di naktultulada na nakiasawa iti pada tayo ang marigrigat. Kita am ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ti panagbiag mita.
Nagkutong ako na makipurpurdiya. Tanudyak tulungan ti asawa ka makipurdiya, awan igatang itigatas dagiti ka anakam. Manang, napintas ka ading ko. Ado dagiti agar-aram kan ka. Iso sana tilak aklunam dita ha. Kita tay maipayan na kay tinapintas sa panagbiag. Panunutom ti rigat. Kat, andan pilim ka dagiti agar-aram kan ka. Kwa manang. Nuawan pa'y siyak tagpili. Ha? Ni Mario ti Pilyam. Napintas so ti masakbayam iti puder na. Nalawa ti dagada. Nalawa ti talon at tinawid na kadagiti pimusayan na dadakkel na. Siyak ti patsyam. Tayin inauna akngam si ka. Iso dangganak, Romana. Andrea, apay nga inak na kumam jadem. Bayam nga iso ti agpili iti pakiasawaan na. Ay na, pagsayatan na matla ti pampanunutak tatang. Kaya't yung arod ang maitulad kanyak, padak ang marigrigat tinagtinagak. Kitaan nyo man ti pamagik, kaslak latakong ang naganak iti namin 5 asag dudusi ti anak na baboy. Kayod dito'y, kayod dita. Kakaasi ti bagya makipurpurdiya. Ngamawan matla taurnong. Mapan amin iti taraon kan gatas dagiti anak me. Ay, kataganos ka. Adan tumulat ta siguro ilulong awiyaw anak ka. Ay, awan latam mo kung tatang. Awanan namnama. Iso ni Romana tayan tinamnama tayo. Siyempre, nubak nang to ti pakiasawaan na. May ranod tayo akabalay na. Matulungan na tayo. Iso tulungan dakman amang bagbagay di kabsat ko tatang. Ibagayaw, tani Mario ti pilyen na. Tan nakasiguradon tinapinta sa masakbayan na. No iso ti pakiasawaan na. Papa naman na Rico. Agpagapas ka no datata sa torna nang inak makipurdiya. Ay na, awanin na namon anak ko. Diretso mo ti pa nagpurpurdiya mo. Mayat kit diyan nang. Tapno diretso ti sweldo. Kaslakmat lamang opisina ano kasta. At iwot pa ikat idan takin sinas katapusan ti panagsweldo da. Dinto ta siya kat inal daw. Agina na kamot. Anak. Adarabi apa naginananang. Umdas daytan apa naginanak. Ti pan naturog ko iti rabi. Manang Andrea. Adda ni Romana? Aywan! Adda Mario. Sige, subrag ka. Umay ka. Agi manang manang. Ay na, motor mo daytan nakaparada ti tarwar, Mario. Un manang. Kagat-gatan kulay din namin sa nakalman. Aya! Wow! Nagpintasan? Nangina daytan niya. Una. Nasuro ka 100,000 dayta. Wow! Nagninamatan? Huwag gayam, anyat kahit mo nga inuman nga Diyos, wag kapi ka. Sanan manang. Kalkalpas ko nagmerienda di sentro. Ni Romana ti kayat ko akasarita. Mabitla nga ron tayo bak. Agdaldalos nga min ijay likod ka. Ang nalpas day jayan. Day, ni mo tari ko dyan nakasakay itinwa nga nagsardang itibatog anak ko. Ay, wan tatang. Umay man nga ta sumarungkaran Ay mayat mo ti service ni Rico niya. Anya mo day tangay? Nuang? Anya ko matimayat dita? Nuang ti service na? Dinto ta ni Mario kat ngingina na motorsiklo di service na, tatang. Wanang nagagat ni Rico. Bilibak iti kinagagat na. An-anwam ta kinagagat, ngawan matdagaso kayam. May mayat ni Mario tanalawa ti daga na, tatang. Iso, tinang tawid iti dagadang iti dadakkel na. Agmay-may sa nga anak ko naman. Ay, depende. Sino kadakwada ti pilyan ni Romana? Narigat mo no diktaran ta dyan, manakaw. Ay na, masapul a diktaran nyo Tulungan tayo, tamang di na mo ti pilpilyan na. Anya? Basta ni Mario, ti kayat kong aklunan na. Piryon! Manang, niriko ko matikayat ko. Iso ngamin ti pakarik na agiti ayat. Ni Mario taklonam! Dakas ka kanyak no ipilit mo ti kayat mo, Romana! Manang, ibagbagak lang arot ti pagsayata mon.
Anyat maganap mo iti dayjari ko, kat padamot la makipurpur diya dayjay. Ha? Naimbag ni Mario tan nalawat ti dagana. Di kan to agrigat iti puder na, Romana. Isotaklunam. Basta demo ni Rico, tawan na pinta sa masakbayam kan kuana. Mabuti nga ka ni Manang tatang. Iso ni Mario ti aklunak. Ang masino aya talaga ti kayat mo kadagiti agar aram ken kanak ko. Ni Rico kumaangam saan mo't akayat ni Manang. Saan ba't nga iso ti makidin na wano makiasawa? Si Kamot? Iso si kati agpilay. Ni Mario latan tatang. Total, adamot punto ni Manang ko. Taamok at inapinta sa masakbayag ti pampanunutan na. Wan, ang malangan mo na makidin na ka di mo ayayatan. Masursurok tumatla siguro nga ayatan ni Mario tatang. Kastamot ti ko na ni Manang. Malah makamuka nga rod, Romana. No kasta, inaklon mo ni Mario, Romana? Wen Manang. Nasayahat nga rod. Kasta ati rumbang. Agtulnog ka kanya ka Manang mo. Tamas amok ti bagbagak ngam sika. Ado ti experience ko ngam sika. Manang. Kat anyat ko na ni Mario ngay. Ikasar na ka. Awan mo ti bagbaga na akasta, Manang. Ne, apay ngay. Dapat kasaradagusan. Di yun itantanpay. Tapno mayalis ang dapilyedo na kan ka. Awan pa'y mo't masasauna may papaniti kasar, Manang. Kaano ngay nga umay? Tasyakman ti makisarita kan kwa na? Mario, ading ko. Tangay inaklon na kamutan ti kabsat ko. Agayan ayat kayon, anya nga iti planom. Ha? Plano nga niya, Manang. Planom amang ikasari ti kabsat ko. Uwan Manang. Intun masangom Tani, busy apay nga minita. Ha? Ni, anyat pa ka kumikumam nga Mario. Di ka dinalawa adagaan na ipatawid kan ka? Saan Manang? Ada sa bali apaka kumikumak. Ang no kayat ni Romana, yawid ko rin di balay. Agat mabalin latamot Mario. Total agasawa kayon tumot. Isungag din na kayon. Basta di mo liplipatan nga ikasar ni Romana Wan, Manang Andrea. Di ka madanagan. Manganan, Rico. Nakaluto ako. Sige lang, Nanang. Diyak tayo mabisin. Ay na, madlawan na unang tipang panunutom. Anak, di ka kumaunag ladladingit. Amo ka nasakitan ka, iti panang paay ni Romana kan ka. Ngam di ka unay paapiktaran. Aglabas tumutlaang dayta. O, Nanang. Makailiw-liwag kan tumutlaang. O, Nang. Pilitot nga awatan tigasat ko ka ni Romana. Romana, yawid na kan ni Mario. Anya, ala, saan kami pa'y mata nagkasar, Manang? Sumarunon to takasar. Bastag din na kayon, takasta ti kayat na. Impakadanan kanyak dayta. Nasaysaya at matlaang nagnagad ka ni Jabalay na. Tapno sigurado asikatim asawa ng to. Ha? Imbagakmatan ka ni tatang dayta. Impakadakan kan kwa na. Isong awanan ti rumba nga pagdanagam. Pasensya ka nito balay Tani, sana na urnos. Manipod timanaw ti babaw nandito Sana na urnos ti balay, Romana. Bayam, tasyak to ti mangurnos kadagitoy, Mario. Agyaman na ka. Nagrigat gantag may sang agbibiyag. Iso nasaya at may time manugot ka na makidin na kanyak. Addan kadwag dito balay ngayon patawid kanyak. Dagiti dadakkel ko. Mario, agriing kan, aldawan. Alas 10 ni tagsapa. Nakaluto akon. Mabisina ko na mangurura iti panagriing mo. Bumangon kan Matulog ka pa Umuna ka na mangan. Sumaruno ako. Ha? Ala? Inturog namanan. Agpagapas kay samat din, tata. Ay, won barok.
Intun bigatan. Agsapsapulak nga rot iti tangdanak nga gapas. Siya kung tata, awan mo trabahok no bigat? Ay, nalpasin na ya, tay pakitang tangdanam ijedaya. Kalkalpas na iti kalmon tata. Ay, sige man nga rod barok. Ay, naimbaglagan tada ka ang nagagat ang mapurpur diya dito yung lugar tayaw. Numabalin, jak ngamin kaya ti mabakante, tasayang ti aldaw tata. Nakagagagat ka. Kat awan mo't asawa kan anak mo suportaram. Ah? Ay kat, para iti masakbayak to tata. No kayat mo, Mario, dakamin ka nila kay kutimang sukay iti talon mo. Saan mo sa matamasango nga si kasuan ading ko? Talaga saan manang? Masalutak nga agubra iti daga. Ha? Ay kat ipasukay mo na kada kami. Ay kat, sige ha. Da kayo ti makamo, manang Andrea. Sayang tinalawa at talon na tadi namat amo asukayan anak kaw. Sana bali ata da kamin timang sukay kanila kay kutatang. Ah, Mangted kamin tulay tibingay nan into nagapit kami. Mulaan mi man iti pagay. Kat numalpas ti pagay, agmula kami tagdudumaan nateng. ay paabangan na. Awam mo timbaga na kasta tatang. Basta sukayan mi kanulatan. Mangted kamin tulay tibas si tabingay nan ah. Nanang, adaba nga kadaga. Mula ak iti agduduma. Ah, akin dagangay. Dagatyam amo ti gayem ko nanang. Anya? Ay na, nalawa adaga day nanang. Ado ti maimula. Tinawan ka no ti panagbayad ko iti abang na. Nalakalang ti imbaga na nga abang day nanang. Tatang, umutang akman iti kwartayo. Awan igatang ko iti bagasmikan ni Mario. Ah, apay, awan kwarta ni Mariaw? Pangalaan na ko may iti kwarta na ngay, katawan mo trabaho na tatang. Kan nagsadot, at dalay di balay amat maturog. Kat nawan masida, siyak ti pagpupudutan na nawan madiskitar ko tatang. Aniya, anak kaw. No kasta mo lagayan ti sitwasyon mo iti sidong ni Mariaw. Apay no sinaamon. Total saan kay mga nagkasar? Saan pa naladaw ti amin anak kaw? Tatang, medyo nabayag mo't basitan ang nagdan na kami kan ni Mario. Iso anasursuro kon nga inayat. Ah, Iso asa nakas ka rin na ti ibagbagayo. Nang runa kat aginawa kon. ay, kasta aya. Ay na, anadam garot ti bagim anak kaw. Di ka unay agbambandaw. Tanay, masiko ka maghayaman. Sige, mabit lang. Talak tay duldulin ko a kwarta. Tay pautang ko kan. Ay na, naggasat ka ti agbalintong asawa mo, Rikaw Barok. Nagpintason ti biyag mo ita. Naggagat ka nga ben. Kapilitan nga gagatak ngagtrabaho iti daga. Tawan mo't pinailagpas ko a kurso, tata. Mga asawa ka nga minin, Barok. Uwan to, tata. Dumteng tulat taday ta. Sige, tata, labsan kayo pa eh. Tainak pa iji uma. Sige lang, Barok. Ay, naggagat day ta, Barok. Awan ngagpay sudagan na hanggang nadiskartay. Nagagat na makipurpur diya. Kanadap abangan na daga. Kat isuitan ti pagapapitan na iti adu amula. Ay sayang. No iso ko mati na asawa ti anak kaw ay nagasat ko ma. Hanggang saan may tapon no nalawa ti daga ti nakiasawaan na. Hanggang sadot mo't amang sukay. Isungawan mula serbina. Anak ko, ananum dado nga urnong mo no di kamot mga sawa. Mga sawak to no masaraka kuntay talaga apara kanyak nanang. Wano, nipay laruma na tilinaon ti puso. Ah? Agpudno ka man kanyak. Ni nanang tilay bagbagana. Saan mo ta? Ay na, ano bilang pudno ti atap ko. Baybaya amon ni Romana, tadan asawa na.
Di kan mang namnamakan kwa na anak ko. Agsapsap ko lang iti bayar ti dagari ko. Ilakok ti talon ko. Nay, apay nga ilako Mario. Sayang Ada pangaramatak iti kwartari ko. Kaya jak matla pa kay ranudon dayjay. Tadimot mangmangted iti bingay ko dayjay manang Andrea. Bukbukudan naman ti mapapit da. Anya? Wan Rico, iso nga ilako ko. Gatanga mon. Ay, sayang. Noda ko makwarta. Gatanga ko. Oh, imposible nga awan kwartam Rico. Nagagat ka ata ko. Awan kwarta? Kwa. Sigurado anangin ti balor da dya atalon mo. Diyak ka bala nagatangan Mario. Saan nga umdas ti ornong ko. Di ka madanagan. Tasan anangin ti panangila ko. Nalakalaan. Basta cash Ha? Apay? Manuti panangila ko Mario. Pangaramatam iti naglakwam iti daga, Mario. Ipustak iti sugal. Tapnog doble ti kwartak. Anya, ala, sayang ti kwarta. Sana sayang. Basta mga bakak. Masiguradong nga rod ang mga baka. Pag negosyo talaangan, taoras siya ti mga sikaso. Saan? Kanon tupay nga umado ti kwarta. Mabayag nga umado ti kwarta dita. Ne, apay nga asublatam ti daga, kat da kami mo timang suksukay, Rico. Nagatang kong aminan manang. Uray pay! Ay, saan mo ta kasta Ipakadayo pa'y mat nga umuna saan nakasta? Kasanon nga dagiti mulam Sige manang Andrea. Uray apitin nyo pa'y amin dagiti mulay Tayin to na apitan, sublatek ton. Anya? Adto ti papeles ti daga manang. Mangipanagnak anagatang ko da jay. No apay mat ngamin ngayon lako ni Mario ti dagana Unay matan. Kat, ayan tinaglakwan nyo iti daga Romana. Awanan amanang. Insugal ni Mario kat naabak. Aniya. Nagapa kami. Isopi manawa ki balay na. Siyak ti pagpupudutan nagapu iti pan nakaabak na. Manjakon manang. Sinaakon ni Mario. Ay katadakan ka dayta Saan kay matkid diya nagkasar? Sinaam nga rudan. Tama nga no agrigat kanto iti danana. Tawan mo't tan dyan nalawa talon na. Naimbag nga oras mo, Rico. Agparaep ka din? Inton bigat manang. Apay ka di? Ay, kwa. Mabalin nga umay kamin tumakipurdiyak ni ading ko Romana. Ha? Una, manang. Day talagayam. Ay na, agyaman na, Rico, ading ko. Inta makipurdiyak ni Rico, Romana. May bayamon na dya, Mario. Di mo sublyan na dya tao. Talaga dyak kayatan, manang. Ngamin, kanayo nanti panagapami. Sige, inta nga ron makitangdan nga graw pinton bigat. Barang mapansin na kamanan ni Rico. Ha? Ay na, agpapansin ka kankwa na Romana. Baknangan ni Rico. Tilay bagbagayo mat manang, kababain. Pagbainam ko ma, kat sikatiin nagpatpatayan day dya Rico ide. Baka isuasana na nga sa asawa, ta sikatururayan na. Ha? Anyat amom ngay, iso nagaramanan kan ka. Wen adagos ti sumbat mo, Romana. Manja, nakababain day tangay bagbaga manang. Ay na. Managbabay na talaga di kabsat ko, Rico. Mabayin ka numot kan, iso asyakla ang ti umay makipurdiya, Nay, apay ngay. Anyat pagbainan na manang. Ay, jak man amo ngam, makonkonsensyan samet, gapu iti panang paay na kan ka idi. Anya? Mababain unay kan ka, Rico. Awan ti rumbang pagbainan na. Tanabayagan nga inaklon ko tigasat ko kan kuha na manang. Narigat mo no ipilit ko ti bagik iti tao, asaan mo mangayat kanyak. Ay, kwa, kinapuno na, sikat ti love na. Sika kumati pag-asawaan na idi, ngam pinilit ngamin ni Mario. Nawayaman ng kabsat ko, Rico. Mabalin mahit nga ituloy mo man ng tagaram kan ko, ana. Ta sigurado akayat na kanday chay.
Kwa, adamot nobya kon, manang. Ha? Kat umadanin ti kasarmi. Mawis ka ito manang Andrea. Ay, kunak no awan pay. Adan manang. Ipashare ko to dito lugar tayo. Tapno makita, ken ma'am amuyo akakalugar. Anya ngay. Di na bainan ka, Andrea. Tatang, Dahita ka nga main. Sikat tinang irobo iti kabsat mo. Pinilit mo na asawa ko ni Mariaw. Anya ngay tinagbanagan na ita. Nakakaasay. Naimbag ata di da nagkalaysa. Kasla pimpiman jay adem gapo iti aramid mo. Ay sapay masikugan. tatang, di yun sermonan ni Manang. Madingamin ti style na. Naturturay pa yung siyak. Iso ti makakaadang agdisdesisyon. Ako namlan na saya at amin ngay bagbagana. Sorry, tatang. Pakawanindak ko ma. Di ta adim ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya. Sorry, ading ko Pasensya anak la ko man. Awan anyaman na Manang. Ngamin, kinayat ko mutla ang tinapasamak. Tano talaga ajak ko makayat, adu ti pamuspusan. At daditan, nalpasan ti amin. Tikit di rumbang aramidin tayo ita kat mga barwanan tayo. Wana ading ko kat ikarik. Jakon pakibiyangan ta nyaman a desisyon mo, Romana. Rumbang laang. Tasan a robot na itakabsat mo. O basta dikdik taramlatan. At dapat bukod na panunaw. Iso ano niya ti desisyon na respetuam. Nulakit deta pagsayaatan na. When now, pagsayaatan tayo amin. Uhan, tatang.